Govor mržnje je veliki izazov za današnje novinarstvo. Gotovo svakodnevno je prisutan u medijima u Crnoj Gori i to onim najčitanijim, najgledanijim, ali u javnosti se čini kao da u tim slučajevima niko ne reaguje. Često je nejasno ko je nadležan. O tome u kojim forumama se govor mržnje pojavljuje u javnom prostoru, na koje načine se posebno mladi novinari mogu boriti protiv govora mržnje i netolerancije, kako mediji i društvene mreže mogu biti javna platforma za razotkrivanje govora mržnje. Govorimo sa poznatim crnogorskim novinarem i TV licem Miomirom Marošem, koji ujedno i predaje novinarske predmete na Univerzitetu Crne Gore, komunikolog, sigurno čovjek koji i tekako zna šta je pri svega lijepa komunikacija, a šta govor mržnje. Miomire, dobrodošao na naš portal i u ovu priču koja sigurno ima nekako put koji želi da trasira prije svega mladim novinarima i želimo da sa tobom govorimo na ovu temu. Dobrodošao. Bolje te našao, Božo, i drago mi je da se mogu obratiti vašim slušalcima. Mislim da je ovo više nego neophodno da se govori o ovakvim temama, iako smo ti i ja pobornici, kao što si rekao, lijepe komunikacije, ali ovo je nešto što je definitivno problem i u životu, a pogotovo u medijima, i u stvari treba se boriti protiv toga. A borba je zapravo onamo gdje počinje i razgovor i dogovor i priča o svemu onome što je dobro i što nije dobro. Prvi izazov u zaustavljanju govora mržnje je definisanje njegovih granica. Što je u stvari govor mržnje? Kako ga recimo ti definišeš? Pa evo, ja ti moram reći da sam malo potražio u teoriji kako to izgleda, pa se navodi da je Amerika, kao i za sve medijske fenomene, da kažem, jezgro onoga gdje se pojavio govor mržnje, i to uglavnom nije ni bilo u stvari davno, krajem 80-ih godina, i vezano prvenstveno za sve one stereotipizacije koje se pojavljuju u Americi od rasnih, političkih i svih drugih onih opredjeljenja koja se nalaze u manjini, tako da je Amerika kolika toga, evo nije dugo prošlo da i kod nas, naročito pojavom globalne mreže, odnosno interneta, taj govor mržnje dobije, da kažem, javnu dimenziju, mada je on počeo i prije nekih više od 20 godina, naravno pojavom rata u bivšoj Jugoslaviji, gdje, kao što je dobro poznato, svi su te neke negativne emocije prema drugome izrazili kroz govor mržnje. A ono što možemo reći da je govor mržnje zapravo jedan jezički sistem koji u stvari znači omalovažavanje sagovornika. To su uvredljive poruke, mogu biti direktno pozivanje na mržnju, ali to je u stvari jedan sistem vrijednosti koji se iskazuje na taj način. I on u stvari boji cijelu tu konverzaciju koja jeste u stvari govor, pa to mogu čak biti i bezazlene poruke, i to može da se pretvori u govor mržnje prema drugim licima, a u stvari je poenta da se neko uvrijedi, da mu se nanese psihička bol, i u stvari to dobija neke još šire reperkusije, ali o tome ćemo kasnije. Sigurno mi da je i ti i ja znamo koliko je bitno da sloboda govora bude prisutna i uvažena i da je ima i da je važna, ali kako napraviti razliku između govora mržnje i slobode govora? Dosta se malo sa tim onako, mogu reći, manipuliše i ljudi znaju da zalutaju upravo možda i zloupotrebljavajući, da kažem, te definicije. Da, to si dobro, da kažem, uobličio, zato što se radi ipak o, da kažem, dva odvojena fenomena, ali upravo koristeći slobodu govora mnogi zađu u govor mržnje. E sad, sloboda govora je nešto što je karakteristika demokratskih društava, znači slobodno ispoljavanje svojih uvjerenja, stavova, kritika, pohvala, i to je ono što
ne samo da se nalazi u Ustavu Crne Gore, nego se nalazi u svim međunarodnim aktima, od deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, pakta o političkim pravima i slobodama i tako dalje i tako dalje. Međutim, kako da vam kažem, kako pravnici kažu, svaka sloboda je dozvoljena u onoj mjeri u kojoj ne ugrožava prava drugih. Dakle, ukoliko bi vodili računa o drugima, o njihovoj privatnosti, o njihovim razlikama u odnosu na nas, o njihovom osjećaju, tu sloboda govora ne bi se dovodila u pitanje. Ali čim pređemo tu granicu slobode izražavanja i zađemo u karakterisanje nekoga, a naročito u vrijeđanje i pozivanje drugih da satanizuju određene društvene grupe, to više nije ni sloboda govora, ni sloboda izražavanja, ni sloboda štampe, nego u stvari govor mržnje kojim, da kažem, mi nismo baš mogli da se pohvalimo u javnom govoru do prije određenog vremena, čak i ako su, da kažem, neki lideri mišljenja u tom smislu bili nosioci možda nekog govora mržnje, naročito iz regiona, ali sva ta neka uzburkana politička dešavanja i scena utiču na to da svako malo zalazimo u stvari u neke uvrede, govor mržnje, i ne samo što je to odlika na javnoj sceni između političara i tih nekih lidera medijske scene, nego se to u stvari prenosi i na društveni prostor, na, da kažem, tu neku privatnu relaciju između građana, i to u stvari nažalost postaje normalno. Evo, upravo moje sljedeće pitanje je bilo upravo ta javna sfera. Znači javna sfera gde je nekako govor mržnje od drugačije, od svakodnevnog i čini mi se opasniji. Da li jeste opasniji i što ga čini to opasniji? Svakako da je opasniji iz razloga što u stvari oni koji koriste govor mržnje, naročito ako su u pitanju mediji, to su senzacionalistički tabloidni mediji kakvih je malo kod nas, ali kroz određene rubrike, kroz određene portale se dešava da su i kod nas prisutni. Oni pod firmom toga da se bore protiv cenzure i autocenzure budu slobodniji u tom izražavanju, i u stvari zbog čega je to mnogo opasnije? Pa zato što se ovdje radi o nečemu što se širi. Dakle, suštinski govor mržnje, dakle, odnosi se na to izražavanje koje obiluje i mržnjom i podstiče u stvari na dalje širenje mržnje i neprijateljstvo, ili da povrijedi i ponizi određeno lice ili grupu. Dakle, upravo zbog te moći koju imaju mediji, bez obzira da li su tradicionalni na nacionalnom nivou ili, da kažem, moderni mediji kao što su portali, pa čak i društvene mreže, oni se multiplikuju. Dakle, sami taj govor mržnje postaje vidljiviji, širi, postaje uslovno rečeno normalan, a ne može nikako biti normalan, tako da je u tom smislu mnogo opasnije kad se govor mržnje nađe u medijima. Ali ja moram da kažem da osim govora mržnje koji u stvari služi za omalovažavanje nekoga, za diskreditaciju, diskriminaciju, da je u stvari govor mržnje opasan, naročito u Crnoj Gori, zato što je on negdje, bez obzira koliko se mi busamo u čojstvo i junaštvo, da kažem, utjelotvoren, odnosno utemeljen je u našim stereotipima, u našoj tradiciji, da sve ono što nije prihvatljivo određenoj, da kažem, društvenoj grupi, plemenu ili određenoj nacionalnosti, sve drugo je lošije, sve drugo je, da kažem, manje dobro, sve drugo je sramotno, tako da u stvari kod nas u Crnoj Gori govor mržnje, ukoliko se raširi, može imati, da kažem, odlično tle u samim našim stereotipima koji obiluju. Eto, kad sve to znamo, pitanje je sasvim logično kako spriječiti govor mržnje
i koja je uloga novinara u tome? Pa upravo u tom smislu djeluje kodeks novinara Crne Gore, koji u načelu 4 kaže rasu, vjeru, nacionalnost, seksualnu orijentaciju, rodno opredjeljenje, porodični status, fizičko i mentalno stanje ili bolest, kao i političku pripadnost, novinar, odnosno novinarka će pomenuti samo ako je to neophodno za potpunu informaciju u interesu javnosti. Dakle, mediji ne smiju da objavljuju materijal namijenjen širenju neprijateljstva, moraju da izbjegavaju detalje i pogrdne kvalifikacije o rasi, boji kože, porijeklu i tako dalje, i posebno moraju voditi računa da ničemu ne doprinose što bi širilo govor mržnje kad izvještavaju o događajima ili pojavama koji to sadrže. Dakle, čak i kad izvještavaju o onome što sadrži govor mržnje, oni moraju, da kažem, da budu vrlo senzitivni, ne u smislu da manipulišu, da ne daju određeni moment koji karakteriše događaj, ali da to ipak urade na takav način gdje neće potpomoći širenje govora mržnje. Sigurno da je ono što kažu kada se napravi neki prekršaj i u životu i u saobraćaju, bilo gdje, kažnjavanje onako djeluje na ostale pa i na počinioca da ne ponovi nešto slično. E sad, koja je uloga medija u suzbijanju i kažnjavanju govora mržnje? Trebaju li mediji na neki način da budu kontrolori javnog istupanja? Da, to im je upravo zadatak. Mediji, kao što su psi čuvari demokratije, tako je u stvari zadatak novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja, i da oni identifikuju jezik koji se može svrstati u govor mržnje, dakle da postupaju sa dužnom novinarskom pažnjom, i u našem kodeksu novinara Crne Gore se kaže da je novinar dužan da se krajnje pažljivo odnosi prema privatnom životu ljudi. Dakle, pravo na privatnost obrnuto je srazmjerno značaju javne funkcije koju pojedinac obavlja, ali i u tim slučajevima nužno poštovati ljudsko dostojanstvo. Dakle, novinari bi trebalo, odnosno ti moderatori na portalima, da budu ti koji kontrolišu što može da ide u javnost i što ne ide u javnost. I opet se vraćamo na onu objektivnost, odnosno profesionalnost. Dakle, oni i vodeći računa o tome da se ne širi govor mržnje, mogu biti objektivni ako su dovoljno senzitivni, ako su dovoljno profesionalni. Oni će dati punu informaciju, eliminišući, da kažem, dalje širenje govora mržnje koje je možda prisutno već u određenom govoru ili na određenom događaju. Sigurno, upravo to je ta priča, odgovornost za širenje i podsticanje govora mržnje u velikoj mjeri snose i mediji zbog medijskog, ali i korisnički generisanog sadržaja koji objave u vidu komentara svojih čitalaca. E sad, tu uvijek nastaje ona polemika ko je odgovoran za objavljivanje stavova čitalaca, medij ili autor komentara. Pa eto, to je i pitanje za tebe. Pa ja sam se trudio da pogledam to, iako je to logično. Logično je da je medij odgovoran za to. Tim prije što on ima moderatora koji kontroliše koji će se sadržaj naći i u samom komentaru. I upravo je to predviđeno i po zakonu o medijima i tamo se navode koje su to tačke, koji su to članovi. Dakle, medij, kaže se, ima odgovornost za objavljeni medijski sadržaj i za komentar i za uklanjanje komentara i nezakoniti sadržaj i pretpostavku nevinosti i za govor mržnje. Dakle, za sve što se pojavi na određenom sajtu određenog medija je odgovoran sami medij. Pa, otprilike su i moji stavovi o svemu tome takvi, ali sigurno da i ti i ja pratimo kroz svoj posao šta se dešava i našim kolegama. Kako komentarišeš sporadične prijetnje novinarima u Crnoj Gori kao jedan od vidova govora mržnje? Pa meni je žao što se to dešava, bez obzira na to što se možda ne bavim tim tipom novinarstva kojim se bave oni koji su izloženi govoru mržnje,
Međutim, moram da kažem da se u stvari radi o zastrašivanju, da ljudi, ako se njihovi interesi nađu pod lupom medija ili nekog od njihovih bližnjih, novinari se pokušavaju zastrašiti, omalovažiti, uvrijediti na taj način što će se, da kažem, naći pod uticajem govora mržnje ili čak i psihičkih, odnosno fizičkih uvreda. Moram da kažem ovom prilikom da bih volio da same novinare to ne zastraši u tom smislu, ne da ih ja hrabrim da se bave istraživačkim novinarstvom, nego najčešće se ne radi o, da kažem, nekim žešćim prijetnjama, najčešće se radi o tome da se pokušaju zastrašiti na taj način. Pa eto, sigurno da naših novinara ima i neustrašivih i dobrih i svjedoci smo koliko je naših kolega koji zaista rade dobro svoj posao, a eto i ti si doktor komunikologije, masovnih medija, to predaješ studentima, budućim novinarima, komunikolozima i šta im kažeš o govoru mržnje, o neprofesionalizmu, izvještavanju u tradicionalnim medijima i kako da se protiv toga recimo bore? Pa ja moram reći da su to dobra djeca koja posmatraju stvari na pravi način i prosto žele, kao i eto, vi ovom prilikom, da čuju komentar od mene iz iskustva, ali i moje razmišljanje o svemu tome. Oni pravilno percipiraju te stvari, vrlo znaju da analitički posmatraju te sadržaje koji se nalaze, da nađu prosto kvalifikacije koje se odnose na govor mržnje. Međutim, iako ima njih sporadično kojima sam predavao i koji rade u određenim kritički nastrojenim medijima, ja moram reći da većina njih se ne bavi novinarstvom, nego se opredjeljuju za PR službe, za organizacije civilnog sektora, tako da mislim da više ne postoji u toj mjeri tolika, da kažem, ne samo strast, nego i tolika želja da se čovjek izloži tolikim pritiscima baveći se istraživačkim novinarstvom, kao što je to možda nekad bilo, jer iza toga treba da stoji cijela redakcija, treba da stoje sredstva, vrijeme i tako dalje i tako dalje. Tako da, eto, ja im želim sreću na bilo kojem putu koji oni odaberu, ali hoću da kažem, oni vrlo brzo postaju svjesni da ta borba s vjetrenjačama ne daje baš brze rezultate. Pa eto, sigurno da imaju od koga da uče, to je najbitnije i sigurno tvoje iskustvo i znanje će im biti od velikog značaja, evo i našim i slušalcima i čitaocima portala Radija Titograd. Sad, sigurno da mi interesuje nas, sigurno mene i sve, kako ti kao novinar reaguješ na uvredljiv govor i da li si nekada bio žrtva govora mržnje ili neko blizak tebi, ispričaj mi to iskustvo, ako ima njegove posljedice kao što ste s tim preduzeli, tome je slično. Pa što se tiče tog nekog mog odnosa prema govoru mržnje, ja zaista imam jedan nevjerojatan otpor kad je to u pitanju, iz razloga što sam nekako i kao čovjek i kao novinar i kao neko ko je pravo prvo završio, prosto sebe odredio da se borim protiv toga ili bar da se ne saglašavam s tim. Tako da, eto, kad se nađem u situaciji da mogu da reagujem na bilo koju nepravdu, ja to pokušavam da ispravim i naravno na uvredljiv govor. A što se tiče toga da sam ja bio meta, jesam ponekad bio, ali znate što, neko ko se bavi četvrt vijeka novinarstvom, to nekako se gledava kao sastavni dio posla. Ima ljudi koji vas pretežno vole, ali ima i neki koji će vam možda naći zamjerku zato što iz prve ne mogu da kažem, očitaju koje ste nacije, pa koje ste vjere, pa možda i neke druge orijentacije i tako dalje i tako dalje, i onda se dešava da ako vas još zbog nečeg ne vole, onda se da kažem širi ta neka slika o vama
koja je možda potpuno pogrešna. U tom smislu ja imam jedan stav da se uopšte ne branim od bilo čega. Dakle, prosto mi je to neko isljeđivanje u tom smislu vrlo glupo, jer se ljudi najčešće ne obraćaju meni, nego to komentarišu, da kažem, u kuloarima svojim. I sad, da vam pravo kažem, meni je potpuno svejedno da li oni misle da sam ja ove ili one nacionalnosti, da li pripadam ovome ili onome, prosto želim da ostanu, da kažem, u svim tim svojim shvatanjima kako inače smatraju, jer neko ko vas posmatra pravilno na najbolji mogući način kao profesionalca, on ne traži, da kažem, bilo koje vaše svrstavanje kao odrednicu za vas, nego vas posmatra kao čovjek. Pa valjda je to i najvrijednija, što kažu, referenca, biti dobar čovjek i prije svega nakon toga raditi pošteno to što radiš. Eto, sigurno da one zakonske restrikcije uvijek postoje za govor mržnje. Osim toga, vjerovatno postoje još neki načini i recimo eto na kraju iz vizure svog dugogodišnjeg novinarskog rada, zašto je važno da se kao društvo svi zajedno borimo protiv govora mržnje? Ja zaista mislim da moramo da se borimo protiv govora mržnje, i to ne samo u medijima, nego da se borimo protiv mržnje i stereotipizacije i u društvu, i u privatnom okruženju, i u bilo čemu što nas okružuje, iz razloga što ako to tolerišemo, onda će to postati normalno. A eto, prosto mi kao poslanici javne riječi bi trebalo da dignemo glas protiv toga. Koliko ćemo uspjeti u tome, nisam siguran, ali ja prosto smatram da nešto što nije društveno prihvatljivo, nije zasnovano na ljudskim pravima i na, da kažem, privatnom životu pojedinca, pravu na privatnost, ne treba doživljavati kao normalno i treba se boriti protiv toga, ne samo u medijima, ne samo tužeći aktere određenog govora mržnje, nego prosto i onima koji vas okružuju treba staviti do znanja šta je govor mržnje, da ne kažem fašizam, a šta je to što je normalno. Zato što prosto kad takva vrsta konverzacije postane normalna, onda moramo dalje biti spremni na sve reperkusije koje to nosi, a onda to nosi naravno i ugrožavanje sa sobom i ugrožavanje psihičkog i fizičkog integriteta. Eto, ja se prije svega zahvaljujem u ime našeg cijelog kolektiva, u ime svih onih koji će ovo čuti, nadam se će ih biti puno, jer ova priča će onda učiniti da njih puno, ako imaju drugačije mišljenje o svemu ovome, vjerovatno promijene. Valjda ono što kažu i sasvim obični ljudi, dobrotom se treba boriti protiv svega i kulturom, i nadam se da će to zaživjeti prije svega i u našim medijima i u našim komunikacijama. Bio je to Mio Maroš, moj uvaženi kolega i prijatelj, i siguran sam da ste uživali kao i ja slušajući odgovore na naša i moja pitanja. Hvala Mio, i nadam se da ćemo razgovarati o nekim lijepim temama koje naravno ti radiš kroz svoju dugogodišnju karijeru, kroz pisanje tvojih knjiga. Imaće tu sigurno prilika da ne miješamo sad ono što kažu sa ovom temom, sve to nije ni da ovo nije lijepa tema, i tekako je lijepa i korisna, da ljudi čuju i vide riječ čovjeka koji tekako ima reference da da svoj sud, i tako da bit će prilike, nadam se, da govorimo i o tvom radu koji je zaista plodan i onako što kažemo uvažen i u Crnoj Gori i u regionu. Hvala tebi Božo, pozdrav slušalcima i kolegama iz Radio Titograd, i eto ja bih samo završio onom rečenicom koja djeluje kao dobra poslovica, a to je da nikad ne urade ni slušalci ni niko od nas ono što ne bi voljeli da njima neko drugi uradi. Upravo to je, ja mislim, najljepša poruka za kraj priče o govoru mržnje.